What? Let's go. Party mode. Let's go! Ato ta sa Nindot. Dito mag-gym ta. Dahil it's Friday. Before ta maglingaw-lingaw sa Friday, sa atong weekend, sa rest day, diit pa ta maning kamot daan. Lihok sa ta. Makati man. Health is wealth man. Go guys. Okay. We're here now. But before kumusod, mag-walking sa ko mientras naapay sunlight, di ba? And I want to share something sa nagtanaw ni karon and the reason why nganong may exercise kita. Ngani na siya. Every 1 hour nga imong i-exercise or you move anything physical, na you exerted effort or physical effort, you will live another 3 hours longer. So meaning 1:3. In every 1 hour of exercise, na 3 hours nga mutaas ang kinabuhi. So, do you think that's a good exchange? For me, it's a very good exchange. Kaya if you have been gone to the hospital and nakakita ka dito sa mga tao kung sila lagi panghangyo, it's always health and it's always time. And dun sa akong pasabutan na, it means if na kay 1,000 ka problema karon, wag tang na tanan kung ang imong problema is health or imo na kinabuhi. So you only have one problem gyud sa tinuod. Dili material things, dili finances, but your health. So gets na kaon sa importante. That's something nga walay makapalit. Because ikaw gyud dapat maninguha na, ikaw gyud mulihok. Tara, gym na ta. We're done for the day. Full tank. Okay. Now let's manage some business. Ila bibi dili na mama. So gibilin sa nako motor. Pa-service nako. Pati na nagdagan mapatupis ako. And sa kaniya akong patupihanan, 3 years na ko diri sa tupi. Mao ra gyud tupi nako. Nindo tagubok perme. Na pugi na. Bati pa to pagkatupi ha. Mablatter na to dito sa pulis ay. Okay, let's see if na okay na ba? Aman na ba? Aman na boss?